guys. Ya orang ini. Jangan ini persiapan rutin. Oh, ano yan? Wala ba tayo? What I hate, finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Kain, ano ba yun naman? Ano ito rin pa ma? Wala. Huh? Apa di pause ya? Ako ko mga yayo. Tabahan ako ng ko. Say hello guys. Halo guys, perkenalkan nama saya Bang Silong. Yang tengah siapa namanya guys? Yang ini Bang Gun. Bukan Raja Bedil. Bang Gun. Kibolot. Oh iya iya. Kibolot. Yang ini? Bang Gun. Inilah guys, persiapan Yuk, lah, apa nak kau lah? Burimu bokongmu lah. Ini namanya siapa ini yang kecil ini? Ini namanya Aurora ini. Hati anak kecil. Apa Pak? Iya Pak. Apa? Oke. Aduh, kenapa juga? Apa? Jangan senyum-senyum sama Bang Hilo nanti keselak. Baru pun tenang ikan garingan bang ya. Map anu Pak Sumbing ya? Ikan kering mah ini guys. Nah, orang ikut perlu ngomong. Yang ini guys. Namanya siapa Mbak? Nama itu gak ganteng. Wah, dis ah gendera. Nak. Tuh, entek ngeblur weh. Ya apa dia kamu gedis? Lapar guys. Ini Kibolot lapar Kibolot. Lapar guys. Gimana kalau makan ini orangnya ini? Saya pengen tahu kan keturunan Priayi. Priayi kok mangap gitu ya? Ayo, jalan yuk. Aduh. Kan Dek, Dek. Iki siapa iki mana sih? Fotone umum-umum. Iya. Kono yuk kan ngomong yuk udah nih. Iya, sampean kan tahu. Ya kami kampung lo. Oh, pasti dulu. Iki pose baru. Jangan. Ini sor. Detek dua ini ya. Iya. Action. Ayo deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kibolot. Oi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut. Action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Longgo. Cut. Action. Wis nggawa persyaratan nih. Ya tak celuk dhisik ya. Tak celuk dhisik sik. Oh iya. Tuyulku.
kan. Enggak tahu omongan deh. Ya kamu. Ya apa iki? Aku bilang sila kan wis. Langsung sing ngene yo. Iya kan kamu kan Nah, lagi. ngene we. Sampeyan ngetokno juru sih. Iya mari. Mari. Langsung sila kan. Nah, tangane sampean yo apa ngene? Ngene aku. Nah, mari ngono ngene yo coba nang kene. Ngene yo. Yo nang kene. Nang kene tangane ngene. Engko dulu iki kalian Ndak, saiki cekelan bos we, jalan dengan nek. Enggak sih. Ya apa? Ngene yo tangane. Teko kono we, srut ngene. Nah, aku metu wae. Pancet tangane ceket. Jangan. Iki tang toyol ngene Mas aku. Iya. Iki tang toyol. Kos. Nasib kayak tak bayangannya Mas Imam di Ngene yo. Ndak bos. Iya iya. Mari ngene iki omong ya. Ngene. Udah iki. Kan Hilang nang ndi iki? Ki, hilang nang ndi? Anilang. Ya aku kan ngomong hilang nang ndi. Mari ngono. Iki hilangnya mesti numpak pesawat. Iki toyolku kan wis ilang. Iya, teh tua takur. Pak Cik jenenge Mesto to. Cek Misto. Pak Cik Mesto. Ngopek niku cerek. Raja janda ini. Iya cerek iki. Enggak toman. Ya apa mari ngenter. Pamit deh. Ya kan mau mari ngene. Ya wis aku udah temu nih. Oh iya iya. Ada yang anu dah. Angkor dah. Angkok ayo. Nggak makan dulu. Ini mari ini. Ndak mau kan kita nyanyi kan. Aku siap no anu dulu. Oh iya. Iki Bisa ngendi? Bisa teh. Brotol. iya ya. Ngene sing ngame. Si kongkon saiki kongkon apik sih. Ya kok tak nyeluk dhisik ya. Oh iya Tak nyeluk dhisik sik. Toyolku. lagi lagi. Kas. Oh, itu ya, Mas. Langsung silang kene we. Iya, lanjut. Aku kan jalur itu. Ya ono tekone, ono nang ngendi, da ono kabar. Woi. Kalau tekono langsung aku kemarin ya, Mas. San. Ada Mas. Tekon dia sih, Pak.